Ulo do bata si lima na tiri karon minute mambotar sanga indo na vital no bata gerto me kordo wire na kai na ni kuwa usa barita kacu sa chengo maramanita na isi menta santo man sar cukan na do vital no barita kacu di kimi kinta bai kemuni kimi bom na kana muni sile no muni ngona menta me vital no tanga na green card lele usar do bata rong tu lele usando le tapa kostungan rabaka sama isa sande endre sarangana sanga no singrawata usa barita ka orto me obe arto sa bangandin dinambulo cuko ni rau na vika todo ko sarto chingo baga bi itaman dia na buno le bu mereka be kana kede baga rau maramanita ke misa ke la chunga na da muni unai sini baga bala utang manda biki mami na muni kor di vasu ke na vika matele mbelech ke muni no muni le ni vale o chato sana ke to mana tu no to vital no tak na green card na kabina ngani ko ni sambulo bena ke muni. I maramanita au na kere ke muni na no muni talibo ni muni unmute ta kame ke mirungo di ke muni. Okay, Gori, Sandon. gori. Kemu sarang ngodi kemu di sarang gori. Ni tega buna tala muni baka matalo. Okay, ni bo sa chow, wabi binaktak na tikina wabi na Kongo, may wamadaltak nga doon na kabinaka. Ito sa sanga tumikin na wabi tamay na baki rosanga bulu 2021. Rosa ronondolu rosang bulkan duay. Au maramani yobea ba telebu basui ne masi pungalay telebu au bawa tisaray naradake na tikinonodo Anjena. may rewa ebati ko na lubike raw iya kito babi nakketo sa membaki dua bula vida chikongoi na buno lebungo Amerika kito baitik kay Sacramento kito babi naktaka chiko na bibaru takini turanga kito sa may maruta ka chiko na nambulike jina ni chiko patike so na kaya nambole kito babi na kani kito sanga may babi tamani nito ngol mai kito sa kila ni sindano kain dendre may baka ni ba madal taka chiko baka chiko nga na yalo ni sasanga and na rin rawatay. Lang sa boleh buat maramanita pembut sama tata bikenta na non robong mata lebih kenta. Ertu sama yang bagin dua toko baka tata. Ertu si sanga may naronon dulu ros nga bulu kendua. O di bi kemun rawe la kamay buwan na baka sa manggo. O kemuni siya na mundo ta. Okay. Dito babu bale ngol seranga may binito ta. Kono na lesu nga may na buli India. Nambaki rosanga ronondolu chinkarua. Na lesu nga may na buli sa baka may tanto la seranga no na ray. Pero sama ni budi na chingay bunele kero ni kero rin rawatan na chikoy balangi. Ya kero sasanga maya kero mateningon kero sangkin kero sasanga Australia mani elebu naendre sini baka na green card ke i Australia dabane levutal na kakke baka mi ko bawache windo na citizen ka then you can settle down there yo ike rara tuni dakutunga baki vi kero babi chini o wa nanu chukuni klan na kango ndo lebu ngaber na nanda na basurando sa sanga kinay compared to weekend nito ke klan bet ni nda tu maybe ti klan da kelat ni tu nanda koro nda klan da tu tambutu ketu like chuka saray so weekend na gubale chukbir na lisa sangay yon ni makanyo zaka may na tamba ni tuk may bichi sa chuk nga may na klas andare de chuk na denden bula andare de chuk na economic status viti sandut mo nito taken to kaya katuro ni rawatan kore and that's good yobi elak seranga may binito ta baki rosanga 2021 mani sasanga to ko ya
ko bato boleh sartunga ge surunga maya tamani maro levo be neto tae akitu sasang saranga mai kakek kede na proses kede ko kito kilani na rawata men neto ngai mai kito sasanga saranga ba vitaman. Oke lah nilele buat na barong cuma air do nambatan ni do tunga bikin dalam motor tar do tunga endre bakal sabar tak juga tunga na basu rani rawata ya do bawa di mana cukup ni to rawata talangan na bitamani ko may ben to tasar nga buling India sa do game baka muria baka malu na proses ni kango ni talno tagamanta Bibia rauta vida na bulan na mundo se vida na mada o na mundo compile taka todo ko na tapos uciangan rebi me rao ni vakandi te gira kuira lilipi ka daw do bari takin dali mo na kanta porong tunga ng batintano sa tunjukan lang na website ni US Immigration Services itu ngaki na link na katodo ko ba ni pa matal tanga man daw kyo na step by step ni kanto ba ka ba kay na may ato sar balete lele butal artu na motiga bunga bangko sa sumutu na ilap kaya artu sa angkur sa sing raw tunga sa lebo na ilap ni pa matal tanga man damar manita wir na biyo ka ni rando pa tachuk may nakabina ni kuwan na itubo ando pa kamuri na steps may ato pa sar nga dam dole interview kay na vida na ilap daw so mamendong kay lakamay Benaka we kito nambaki ronondolo Rosangabul 2020 iya batao cengaya takatu na COVID COVID ya iya so 2020 nambaki na ngondo ntolaki na Oktober pulang Iya. Oktober Oktober itu sa apply ya ikusini so mentano kai kolak ngabana DV lottery Gari pandu kondo sudah cuma iya DV lottery ya DV lottery ko lako na website ya iko filter kede na kena formu dona leitamba ba baka echuko na principal applicant right kaya baka iko bawachi ko ben katamo ko che kemdo kid may babitaman si kemdo babetini then iko mon apply ta for everybody le ortona numulen bubani baka biketo leono onito ta principal applicant o yau sangai ko ngai sanga talanga yau talanga mo principal applicant baka meron ni ro application kaya baka dropo ko ya ronitor ne adango like for high chances of our name to be picked yeah kento na maybe kaya baka ko apply ko na lako na Oceania region Oceania region Oceania region that's excluding Australia and New Zealand Rangana Pacific nga not korasining kali may Amerika iya so sa playa nito ta keto so mga na nito tamba nanda tamba passport photo ya sar nga uchunga na kani American iyo sar nga uchunga ko apply ta ka filter ka binaka na form na main singa ba na mo filter na mo form niya binakat na mo dunia da mo may pikta ke wana lottery is for you to give the correct information ya me kemne ne bekan kunola suno filter na application ko bakan don yolla suno filter na application ko singo apply chuko mo lako Afghanistan se ndo berto no rogue nation go America ndo berto no first world orto illo weekenda da kunta liu bamba kerka todo kembal ke baka no belasu na tombo ya saranga na kamandi ta chukubi kento na ita ke mambale ngole na DV lottery do ke baka do mendu me principal rongo ro principal ro me high chance ni ke baka na drop into pikta ke ndua o chia na kanga una so mani da muria na vital nongo na no muitamba passport photo ke mambale ko nga ya on Willy na Oceania region which include Rosingi Wiliki na Australia bat ke New Zealand tomana marman ita Chingaya sange nange nomu plata ko chia sana through na nomu porque iko na laka mkanta chana computer internet yeah laka bakeda nomu do application wa vitamani so whoever the number of sa successful sana nge solamente na code okay dona number iko mona maro ito na number ya
Ena Evita tu making na namba na matani bola matini na bola. letters. Ngo Iyo, iko na maramanita. manamar. Iyo. Maramanita ya sing kelembal na kode ni sa pagarita kan no sangkang kaya baleta kan no mo Alright. application sa tuba kan donu ya baleta ni sa donu todo na ka wa muria se bebe. Iyo, dono. Okay. Kona kode ay ko nangay maro etiko. Kuni birta kali. Kuni bertakali maro chiko na bono iko na kilay ko nangay gena bulo me na baki kataraba. Bulo me. Bulo me wakang rombo sa song Iya. Iya na bulo me na baki mengo 2024. Nangay ko nangay check taka chiko sa nagerto pita may kina whether you have been successful or not. Sanjina. Ya mo nang kona namba sarangaya iko nangay tamba kay lamaya sa nangay iko sa nangay kilay ko. Okay, ang safru. Nung safru sarangaya iko sa nangay terabika no muna pangatak no milavo. Okay. Kaya yeah. Asa bang di taka bikin to maramanita kay turang kay kirto nangon erto sa chingo dobi mama nembaki do ba tata nembaki to sama maru taka sunur tumbula. Awambo tangga na ninda bitan lo taka bang ko maramanita na lilibun na muria bina kasarngai kembali matai o laku na internet o tambaka na dblottery.com Yeah. Koya ngaya na sulia may bikimunio ya na fomu mo na filtak na legit. Yeah. Kembali katuto ko o sana correspond tu nga bang taga na internet o bang taga na mo computer sa ron wala na internet shop so bang taga na mo laptop so le kerendo men ba dor bikimuni kembali DB lottery do bikem ro principal ke baka kem do bitamani ya ke baka orto nangoni orto ke baka amba kita orto sana ke orto they will have to fill it on their own. Bakitin kawalo ngolaki. Iya. Okay, yang bakitin kawalo ngolaki ongone sana on apply your own. tag nga na non on sana siyang taliwa rabi mena ba rabi ani vitasi vina sin dobiro ko principal me o kacerto nangone kembali orto nangone cil kabitu nga lago sombu era ni rauna rabi tok nga ni na non apply on nasiota siapa ibe ineta donu ya Don't be now. kembali matay ni lako-lako ya nakangon na so manamundo passport photo ndo na wili na ocean ni region ni sana pinakatodok kembali ni tukuni mai nakatodok na pepa dabo so chebi nakachi baka leka takamantanga birth certificate todoko original birth certificate namundo passport kasi beri daka rawa kemuni watike na irna daka weekend sa daka chumeviti may nonda iko mo minimum of 5 years mo daka to may at least 5 years or more. Nano mo nambalah mo work experience work experience work experience watike mo at least mo pastak mandangan mo ni form 1 form 1 form 6 pass politiko verna politiko ikuro ni katrungayo at least iko mo pastak mandangan mo form 6 form 7 exam for Fiji school certificate or form 7 salak serious pisambog naksara se any tertiary level kosar nga ya chando talaga kembali na ibola kede na kawal lang kusombu chicken kawal lang kusombu ikuro ni apply through your parents se kebek sambaki 5 lakadaki no muda kadaki chundan tambani dakadaka kla orto na better to na suleman mo support leta di po orto na wanjin jina takorto di po nakadaki chuberto ko nga ya bata kena no mo kanga baka buli mo marot ko babina sako sarga ke mambala no mo documents kita nga barta ka chukun ni tango me maruroi bin nakatu o sangge apply taka malata na usah wari taka chukun nakatu do kartu nangan reba mai merao ni nanggail to leba ka iyo taka artu sangge sulia me bikemuni na code okay successful todo ko na no do apply sa nakatuto ko ng review nito sa pagkadormay sangge sul may be principal applicant o yan na letters na code
Iya, na code nga nung ay sana tambakan kana bulong merto sana warta ka may na result Hmm. na result ni lottery. Tunga ko sana tambak sar kono mo code ako Hmm. ipa-apply ochi. O nang ay sana tambakan kina orto sana virta ka may bana computer. Oy, Congratulations. nakasarap to pula mo ya. Congratulations. Congratulations. O chinga, oi ko nanggay vitar chinga. Ken o ke kursara bosata kursa through nanon application sa abandonui. Hmm. Orto nanggay sulang maybe kuno to website na Iya. Kentucky Consular. Kentucky nga ko na Kentucky Fried Chicken. Iya. Kentucky ngay ke. Kentucky Consular Services. That's the legitimate A place ko to process ta kana kakita ko. website iyo. Orto nanggay bitar to chumay. Chingay ko nanggay fill ta kasara no mo visa form. No mo visa form na na DS-260. DS-260. Okay? Yasa, Iya. ngona bito kan ini sana, ona tambakan no mo code, sana pula may congratulations sa You gobyerno ng Digitaki. You have selected iya. You have been selected. Okay. Ngona karon ni wasi ko sangay lakong go. Ko bikam din nangay siya machukumay. Ntola ko berduru mo chungana karon ni wasi sa nanto vital no. En kami ni bingkara bin tay. Anda vital no chuko bat ke unai si rasar maramani obea mbau mai tay lebu. Orto baga bitaman orto sa tinggor tungga ngamen na green card. Obo mbuto na babur baka sa muchuko bikenta. Na vital no na kami na ko karon ni wasi. Okay. San o sangay la ko na Kentucky Consular Services sa sulimen na website sa nagay filter ka na form ni visa ya na DS-260. Nito man naman ni pamatala. Tapos sa style nga ba muria. O sarang ako na form na visa form mo na ako may kung kay imbita kaya naman sa pinaka-message ko raw kinana ng mundo passport Sana imbita passport number vida na sa matalalay sarang na form ya. Take your time. Filta ka ba binaka na vida na matintuik sali subamay within the last 5 years. Kakita ko mga platak sir na mga bitis ko information may doon sa nga may accurate Betor to sambo ko binaksa no to kaya nila ko ini pa ya to na check ta ko may whether you telling the truth or not. Oto na vet ka binakasara. Iko mo filter nga to the best of your knowledge o nga ya kito ngay bulo baka kito turne nito ta turingon na neda na sa turnadan ni sa kitong ding tagimay bulo me chulay se kosita ndana wala sangay kumengon na form ya kito sa filter ka Uchunga iksan ngay tegbu banget taki kanay lang. Yuko na leda ka ba may no mundo plus police clearance wa. Okay. Kito Police clearance dua. Police clearance. Asa tegbu banget tak sa chungay kana sente. Okay, sana banget taki kanay labo. Nabuno sana ngay may tegbu banget taki kanay labo apart from na itambang ako siya pala kami na matay ni wasyo-wasyo. Okay? Police clearance no mundo medical. Yeah, medical kemo ni. Orto na may na dani tambahan ni medical korto recognized ta. Recognized ta kay? Iya. Iya may bicho de socia. Okay to lelo rebi Dr. Fatiaki. Dr. Fatiaki kala ko chuko wimbasay ka na FM 96. Iya, Dr. Fatiaki FM 96 Iya. Dr. Fatiaki debutal na orto Dr. Diaz talbek nga o Dr. Mitchell. Iya, Dr. Mitchell. Kali private doctor sortong bitamay. Iko na gayo girwan na tamban ni bunuya mo ko dakab na mo appointment Appointment. Muntol. Iyo. Kito bebang takchumbe ka be ronontol baba tanito kito leon no. 2000 plus kembali na ben dua ya na be tulon ro baka tatambek kay? Iyo, kero nga na tumbo kito be suli utak mbate kero turtelangan TB TB test na kakede na turi na medical ngo Iyo. No mo na very thorough na medical check-up pertama na ka weekend Very thorough. Iya. Ya, habis na police clearance
Sebit siya nga puluh pata siya ng dollars eh. Yo, sintorra ko na paki ya kito daka nga kero nga ba bechin bat ke nanggul matwa timodi kendo no chiko nanggo nanu bosangule da ba kla kito something nga $40 plus kendo no nunggu aksama Okay. kito les kumay ay mana tampanan yo bisa ko na headquarters nga yang gor Center Point. Center Point, iya. Iya, kendo dali so meka iguna muda ka pa mo police clearance. O ini lady ko matalamay na mo clearance form. Orto na visa. Orto na nakabanga na mo clearance. Orto na bako ta na mo clearance bando doon ba na US Embassy tama. They give it to you. Directly give it to the embassy. Iba na medical. Medical is solely become se direct lang na embassy. Waray, solely may weekenda. Kenda nangi kota chiko ya. Na laku kena sana kali menum do interview ba. Okay. Police clearance and medical ana puno sana pagari pangate kini labo. Zapatale. O chingar to sana ngai bitam erto sana ngai girme bi korto na embassy. Erto na merto na girme weekend na singada week sana le interview kina. Sanjina sa setta kina interview do sanga ngolo ke mundo ba bitaman. Do ngolo ke. Gay kese. Kita sa interview sa nga ay ko sana lakit sa nga ba ito sana lakit sa nga yan. Akan daliwawa tu bang ko na kapak anangay kadibi may benar to na security sa nga ngole. Ay damage ko. Kito ruangan na taro. Nata na taro may taro nga vi kero babetini. O tarang binito ta cukup talenta nona linubal sa waray biya talanga. Iya baka betayo tanto ubaya ndo ba baka gendo sombek gendo tukunan ini like he's married to me baya. Iya. Na kung aya batikan nito nungul matua Timothy. Kung gitaring ngoni biko have you been in a relationship before or do you have a kid? Kung saan nga natulong nga, it's just a personal question. O nga iya. O nga, sumatang nga na visa Iya, na visa ni kim do num do leon. Iya, to leon. Bebe ronong do lupa talanga si sa visa. Iya, ronong do lupa talanga ba kada. Ikaw mo tabar taketo yan na sente ay. Na sente ay. Ni kung kailangan na interview mo sa kute na katuto ka ay. Iya, kote kato yan nakakidya, kote na mo medical. To sa langay, to sa kilato nga ay, sa bitba. Iya, bata ba na sponsor? Arto sing tarong siya din na may chugubiti, o ni sa provide tagraw niya? Oh, iya, mga nangunik na filter kino na mo visa form, kung na D60. Iya. Kung nga talaga mo na siya o mula mo tukun. Kung talaga ko mo bibo sa karami Amerika Indo na weka mo ni. Iya, anda na weka mo ko kilaro ni may maroy community ko. Nangunit ko na yaw kinay. Iya, mo nang bitar raw ni simberno ni interview. Merto na rita nga marto sa kilao kung nala ko San Francisco, kung nala ko Sacramento be no nasista. Mendua nga. Yabi kim ni ka naman may nanduwa chiko na no physical address si Amerika. O bambu talang ko talang ando talang na kere-kere bikento sa chiko Amerika. Nindo sa hanggang may na green card Vitalia man kem ro friend ni sa kere may na mo address mo sponsor ti ko na buko di ba kasama. Tuko taling gay ulumbal. Batago ndo na kabinak. Sangkiri nga may gori nata gungo nung mobile na bangko la kamay. Batako na singila ko may na may chiko biko sa tabo ko rin ngay lewata le ko me proof tang abirto na embassy nion nala ko may na may chugin do na buno na singila ko may chugin do na campo bench ole tuingo ni sala sebe benita don baka may no mo safety talaga iya kla baka like you'll be coming here new kla ni you new kla baka na tagaya bali mo lang may igunante may nande birto batiki ko talaga kla you'll be in safe hands because you travel from your own country, sabi to may nakakere sa may Hindi na sa. Puno. Iya.
Ya, ni sana watching na interview ya sa watch kita tabor tu sangga itu tabor sa next step. To satu kun serang kami begitu, congratulations. Hmm. Kung nga na punong serang interview ya satu kun tel kinabi ko ni Cengay kito tutung ba may kito dami talman ta wala ngorto sa kal talmay. Ngorto sa smile sarang may. Tu ketu na visa na kambi ketu na visa na mendo passport. Waray orto sa sulenga may na kuila ni USA ni Amerika. Toto ko na will call you back to orto sa torsa nga maybe kito nito passport. Passport, right. Terus angkat ko na may will call you to take your passport na to make a visa. Yan to gali kolekta ka tala post office yan to salang nga na embassy. Girmay may collect nga ni ka na embassy. O chebi na singa to sang gali kolekta la niya. After 4 weeks, 1 month. 1 month. Sa doon na ka na marawlib mo nga sa ito bikim doon ng una ay? Kemdo sa vana mahataw ya gay lebo tu yani kaya manibida maono matanga na bulan do sa kilar raw tu din do sa na sa do sa permanent residence artungan ni Amerika siapa ibe? Din sarang ay pa kay kito luluf tale. Iya kito lang nga maya do na masuk sa babin binaktungan like we were so excited of club ka coming into a big place. What's going ahead, but we're just excited that we are beginning a new our life. Okay, muni bagarita ka bikim ni beka no to leon ngo. May nanon to ka ni tamba me adobo ni ochi. E be vida na sende do bagaruta ka na process ke dengo. Yeah, $6,000. Yeah, 6,000. Kembali $1,000 per person. Verto ya, kaya breakdown tanga. Orto leo no verto be bangataka. Ono na undolo which is worth it. May na norto filtaka na fomu ya sa may taray merto nganga na green card me adobo sarra. Yo, ngoy siya ni wiliki na bondo maramanita. Alright. Okay. Sangga indo atentale. Ngona kanga ni green card ngo ni kemdo leono. Yeah, up to the visa. Up to the visa. Yeah. Ni oche vana madawa kemdo sangga le kolekta kamay na nomundo passport. Oche tale visa na madawa ndo sangga ngole me Amerika. Tapos ang kano mundo tao turang kenong kunilang katungkay lako sulibi kemdo indo na time frame se Iya. Baka na ni green card nga na time frame ko mo sala ko mikin. Mo bangata ka kina baka na kana due date is before September Kembali ko ako sita nga mo sambimbi may bichi. Kaya baka uchi ko ibichi na September ko nambaki ko ikusanding itagi kina ikusana null and void na nung green card Kembali uchi nga Kembali Okay, mundo madaba ko wala uchi nga pa na madawa ya ndo sali kolekta ka may do passport. Uchi tali bulo dia? Uchi nga iyo o kito torna April end of April ito passport. Iya. So 2 weeks sa miliyon ito ta o wisake. Uchi ro na madawa sali mo ko ya. Iyo ko sa bibe 1,700 no punto 1,700. 1,700 iya. Iya, alap mayaw ko may chukay kebi na maramuna tablena na non robalike sange kito umur may 8 ron madaw. Karo sa usules nga ni resignation letter. Au sange umur may bat to nangone iya. Sandina kemambale vakadada ono na undolu kena no mundo ponto ni wangabuka sana bibi ono undolu talembenga na mundo ponto ni wangabuka kena bale the whole process ya ni green card we kon la manirto leono e bibi tour sarchinga chini karuo na undolu na ilabo ni bichi mai na tekebu ya dobo nimbutu ki Amerika mai Au bambo it is worth it saranga kembali if it was an individual
au bambo tana bebe spend taka chumbe ko run about 2 grand ke baka undon no Yeah. Yes, na yes. bebe Two, 2 to two 3 to three. grand Yes. kame Yes. mai na tega bu ya da bondo bondo ni wanga bu kame la mai kembale we kemuni na numa chuko mo ni apply taka na green card ni mbita chuko na fika ngo be kemuni ke baka sana mani ndingi taki me baka taki maramana itake turanga kai ke if you come as an individual sanga me toko mandanga be kemunia tol no ndolu se tol no ndolu baka tata kinapa me rano taka ke de mai kina mai na matai ni no mui tamba na passport ke na visa na medical na kato doko ya me adabo na mu bondo monge ngole ma Amerika ni osambutu nga me Amerika do sar ke na breathe in berarti ya sana buno nga sana mai tu virtu no ka murto me state ke munike sa ko saranga nambul e siang tal ni on ge mai wa bo ki chiko monge ka chuka ya usember no pep siang ni sa green kan nga gola kamike sa permanent residence saranga ke mambale o chingai lima na embaki sarani apply tak ngor to lima nga embaki to sarani apply tak no to citizenship sa bisa umena karkarawa kina loloa no to passport bambo sampai mata tasar nga pa kandundun na vital no na kay binangan ko sebe maramalita do talaka ni be bagretang sampai rita mulan to vital no Iyo, be babi minaktangan na ni taktuwang ko na ni sletuwang ko na matinto Iya. America na okay bikan na third world countries. You know, you grab it with both hands, eh? Iyo, dan tabang takapinak na opportunity sike, batike na takatike. Sambo binakasan ka ito madami kay dolo chuko buhay na ada sa riso binaka na offset na matinto bukitu na nonda suni kaka na nonda suni rende ni ko sala ko man green card, you know those benefits that yes kaya kondo kola ko bata may that package as a green card holder, yes you know you have a better bukan on a better platform you start off with, iya sar iyo baka na medical insurance kla baka ngay chukubin ako no mo FNPF maybe ikuron ko talaga maya talaga ron mo kay iko startup ta ka ba pinaka no mo may tikabuta ka no anta bulay ke iya ko nga mensingam dal mo tua tabi lo mani da batay iya pasar nga ya. Ndo talaka ni bebarita ka sa ubambo tungko ndo na kene baka madala sambo matata saranga batale libu na no ndo parungo de libu tala vitala no ngoda sa rungo da saranga mai we indua ya taka batigi do le nival kertu no ngone mai na tegabu ya da bniot kembal sana be kota lebi ke soda baka sama ni vango to sa tegabu to sumnundul siang na matenga ni kauno soma na bugu de vitala ndo rungo dango oya na nomu passport nga foto soma karoni wasi na ngono sanlit no bangatakan no code sala usana gi bangatakan no medical police clearance ka lagi na en nom do sana ngai so mga me nom do ponto untuk sana ngole mai na puno levo merke maramalita no talaka ni bebarita kasi sa kwento do ko sarngaya ni mboleiro man na biyo kanir do rongo talabi may matagal talan no na katodo ko natabo onitok nga to na singa ni bagarita kabira natabo ranita ka raw tundua mer na baga muria na buku ni green card ocho singa na munitu ber iya we bimbole nga nita we kem ni na non tadi warung tik mena vital nongko na main thing nga mental ako nga wana tamba na wana website ko kondo no ko recognize Claro, na legitimate korto na tamba nanti na nga kortong karaw na kago. Betele tu nga na kon kaga ko kla ko fake tu iya koro anu milabo ngaran ro kembali ko la ko nga wana rightful place to go and apply your green card on kla makunyo zurtu kla baka bikan ndu rawe tu kento limos tu na ni takabadalo tu ko yang gay takabalawaki kemba nangona ngai ko start kina you go to the rightful to the correct website
website iyo. Nikusalap nga wa mo reach nga ya because that's recognized by the US government Iya. Ito so randong kay talma hey I paid samikatu yang kay ko ngom betanga ko la ko telephone you went to the wrong the third party iyo. Just go to the correct ka maroy nga nilabo maroy nga nilabo go to the correct website to go and do all those things. But can maybe can the turang maramahu kede sanda kila na will bol babalangi sanda we know how to answer questions. Yeah. Kaya bakay ko sinikilando na ka patarong ka kan danda we kan ito nga da kerbi buke da batatar da kundo manduan natar. Ko nga sar nga ya kimni na mention nga ya mo lako nga ba na bonondon mo lakabicin no application kan karo nga maroy binak na sende maroy nga na sende betik sana kailangan sana lak nga may na bonwa o na mas nga may chubi ko na sende ko nga sar nga ya kimuni lang sa bale bu santa po bli binak chuko bale bu be maramanay tao na isirasari non ra talno bo matat sa chubikan na may balatan na green card mo te sana ko television na matanggali lo matar-tar tubikenta ke baka o sing turra ni robong matala ni uchini robital no rano replay tagatal ni robital na radio bulon do patin sa ata o chino mutaka na mong binanga di kuan na Facebook siya na YouTube channel maramani ta kim sa po binaka bikemuni kim sa po binaka na bugo na munisilo na muningono man may bitaw kani man may bitaw no tagan do na kaya nga na ranto so ikenda chugiliw kim sa masu na buballe ni radio bulon do pata ndo na may maruta ka nam do mbula en na puno lebo Amerika be ka ni sa maruta ka sar chunga be ka kina en na ka bo ibina ka chunga bubale en na bugun sa sanga na puno lebo en da sa mai tigo kinango na sarba lebo marama naita